Zdravo svima i dobrodošli u moj prvi video. Welcome! U današnjem videu odgovorit ću na 10 pitanja da bi se malo bolje upoznali, zato što je ovo prvi video, jel da? YouTube kanal otvorio sam zato što već duže vreme gledam YouTube videe i u meni se samo jednog trenutka stvorila želja za ovim. I onda se ta želja samo povećavala i onda je ta želja došla do tog stupnja da ja sednem ovdje i da snimim ovaj video. Da. Krenimo sa pitanjima. Pod 1. Ime i prezime. Ja se zovem Pavle, a prezivam se Vučković. Gde živiš? Drugo pitanje. Država u kojoj živim je Srbija, a grad u kojem živim je Niš. Ili kao što bi rekli u našem kraju, ja živim u Niš. Treće pitanje, koliko imaš godina? Ja imam 14 godina, ali vrlo uskoro punim 15 godina. Voila! Dobro. Šta si u horoskopu? Iskreno da vam kažem, ja nešto uopšte ne vjerujem u horoskop, ali čisto da bi odgovorio na pitanje, ja sam rak. Oh well. Sljedeće pitanje jeste, da li imaš neki hobi ili treniraš neki sport? E pa ovako, ljudi moji. Ja sam kao mali trenirao karate i plivanje. U skorije vrijeme sam igrao folklor, a sada pevam u horu. To je hobi koji najviše volim. Kad odem na probu, svim srcem pevam i prelepo mi je. Koje jezike govoriš? A ovako. Pod 1 govorim srpski, što mi je maternji jezik, jel da? Govorim engleski, koji mi je kao drugi maternji jezik, zato što engleski znam perfektno. U bilo kom trenutku volim da pričam engleski, da. I treći jezik koji govorim jeste nemački. Ne govorim ga školski, govorim ga na malo višem nivou od školskog. Ne govorim ga toliko dobro kao engleski, ali se trudim da dođem i do tog nivoa. Tako da se iskreno nadam da ću i nemački jednog dana naučiti toliko dobro kao engleski. Šesto pitanje jeste, šta ja najviše volim da radim? Pa pod 1, ja volim da slušam muziku, volim da pevam, volim da igram, volim da se ponašam kao malo balovo dete i to dok sam sam kod kuće ili u krugu mojih mnogo dobrih prijatelja koji također vole da se ponašaju kao dečica. Mi vrištimo, skačemo, urlamo, znači bukvalno se ponašamo kao mala mlcijata deca. Sedmo pitanje jeste, da li imaš kućnog ljubimca? Naravno da imam. Tobi! Nije tu. Sada ću ga pozvati. Tobi, kaži ćao kamerom. On je patuljasti šnaucer i star je 5 godina. Mi se volimo. Osmo pitanje, polako se bližimo kraju. Najomiljeniji film. Jedan od omiljenih filmova mi je The Impossible, inače ima ih mnogo, ali planiram da napravim neki video u kojem ću pričati samo o filmovima, tako da ne brinite što se tiče toga. Da li imaš devojku? Ne, nemam devojku, nažalost, ali nadamo se da će u narednom periodu sigurno biti neka. Hopefully. I posljednje pitanje jeste grad iz snova. Mogu vam reći da ja nemam tačno grad iz snova zato što ih ima više, a to su Minhen, London, Los Angeles i Philadelphia. To su moji gradovi iz snova. To bi bilo sve što se tiče današnjih pitanja i današnjeg videa. Ako vam se ovaj video svideo, lajkujte, šerujte i komentarišite. I posljednja stvar koju ću vam reći jeste ta da sam za vas već spremio neke nove videe koji će izaći vrlo uskoro. Tako da se nadam da će vam se svidjeti. Ostanite i dalje sa mnom, volim vas puno, obavezno subscribe. Ćao!